Yohana ku avanyisa ka vu-11. Siku rin'wana munhu loyi va nge i Lazaro wa Betaniya a khomiwa hi vuvabyi, a ri emutini wa vamakwavo Mariya na Marta. Mariya hi yena loyi a tshamaka a tota hosi hi mafurha layo nuhwela a tlhela a n'wi sula milenge hi misisi ya yena. Kutani Lazaro loyi a vabya loyi a ri makwavo wa yena. Vamakwavo lava vaxisati va rhumela rito eka Yesu, va ku ka yena, Hosi, loyi u n'wi rhandzaka wa vabya. Loko Yesu a twa sweswo, a ku, vuvabyi lebyi a byi nga yisi ekufeni, kambe i bya ku dzunisa Xikwembu, ni leswaku n'wana wa Xikwembu a dzunisiwa hikwalaho ka byona. Yesu a rhandza Marta ni makwavo Mariya, a rhandza na Lazaro. Loko a twile leswaku Lazaro wa vabya, a yimanyana masiku mambirhi laha a ri kona. Kutani endzhaku ka sweswo a ku ka vadyondzisiwa, a hi tlheleleni eYudeya. Vadyondzisiwa va ku ka yena, Mufundhisi, ku nga ri khale Vayuda va lava ku ku khandla hi maribye. Xana wa ha lava ku tlhelela kona ke? Yesu a hlamula a ku, xana siku rin'we a ri na tiawara ta 12 xana? Loko munhu a famba ni nhlekani, a nga khuguriwi hikuva u vona ku vonakala ka misava leyi. Kambe loko munhu a famba nivusiku, wa khuguriwa hikuva ku vonakala a ku kona eka yena. Loko a vurile sweswo, a engeta a ku ka vona, Lazaro murhandziwa wa hina u etlele, kambe ndzi ta ya ku ya n'wi pfuxa. Vadyondzisiwa va ku ka yena, Hosi, loko a etlele u ta hanya. Yesu a vulavula hi ta ku fa ka Lazaro, kambe vona a va anakanye leswaku u vulavula hi ta ku etlela vurhongo byinene. Kutani Yesu a va byela erivaleni, a ku, Lazaro u file. Kutani hikwalaho ka n'wina ndzi tsakile hi leswi a ndzi nga ri kona kwale, leswaku mi ta pfumela, kambe a hi yeni eka yena. Tomasi loyi a vuriwaka Hahla, a ku ka vadyondzisiwa kulobye, a hi yeni na hina, leswaku hi ya fa na yena. Kutani loko Yesu a fika a kuma leswaku Lazaro u hetile mune wa masiku a ri sirheni. Muti wa Betaniya a wu ri kusuhi na Yerusalema, mpfhuka wa kona a wu ri kwalomu ka makilomitara yanharhu. Kutani Vayuda lavo tala va tile ka Marta na Mariya ku ta va chavelela hikwalaho ka rifu ra makwavo wa vona. Loko Marta a twa leswaku Yesu wa ta, a ya n'wi hlanganisa. Mariya yena a tshamile ndlwini. Kutani Marta a ku ka Yesu, Hosi, loko nge u vile kona, i nge makwerhu a nga fanga. Kambe ni sweswi ndza swi tiva leswaku hinkwaswo leswi u swi kombelaka eka Xikwembu, xona xi ta ku nyika swona. Yesu a ku ka yena, makwerhu u ta tlhela a pfuka. Marta a ku ka yena, ndza swi tiva leswaku u ta pfuka hi siku ra makumu, eku pfukeni ka vafi. Yesu a ku ka yena, hi mina ku pfuka ni vutomi. La pfumelaka ka mina, hambi a nga fa, u ta hanya. Kutani un'wana ni un'wana la hanyaka a va a pfumela ka mina, a nga ka a nga fi ni siku ni rin'we. Xana wa swi pfumela sweswo xana? A ku ka yena, ina Hosi, ndza pfumela leswaku hi wena Mesiya, n'wana wa Xikwembu, loyi a taka laha misaveni. Loko Marta a vurile sweswo, a ya vitana Mariya makwavo, a n'wi byela hi ku hlevetela a ku, Mudyondzisi u kwala, wa ku vitana. Loko Mariya a twa sweswo, a pfuka hi ku hatlisa, a ya eka Yesu. Yesu a nga si nghena emutini, kambe a ha ri kwala Marta a nga n'wi hlanganisa kona. Vayuda lava a va ri ndlwini na Mariya va ri karhi va n'wi chavelela, loko va n'wi vona a suka a yima a huma hi ku hatlisa, va n'wi landza hi ku anakanya leswaku u ya le sirheni ku ya rila kona. Loko Mariya a fika laha Yesu a nga kona, ni loko a n'wi vona, a khinsama emilengeni ya yena, a ku ka yena, We Hosi, loko onge a wu vile kona, i nge makwerhu a nga fanga. Loko Yesu a n'wi vona a ri karhi a ba nkosi a rila, ni loko a vona Vayuda lava n'wi heleketaka na vona va ri karhi va ba nkosi va rila,
a tlhaveka swinene emoyeni ni ku twa ku vaviseka lokukulu. Kutani a ku, mi n'wi vekile kwihi xana? Va ku ka yena, Hosi, tana u ta vona. Yesu a rila. Kutani Vayuda va ku, vonani hi laha a n'wi rhandza hakona. Van'wani va vona va ku, yena loyi a nga pfula mahlo ya lavo fe mahlo, hikwalaho ka yini a nga kotanga ku endla leswaku munhu loyi a nga fi xana? Yesu a engeta a tlhaveka emoyeni, a ta kusuhi ni sirha. Sirha a ri ri bako, kutani bako ra kona a ri pfariwile hi ribye. Yesu a ku, susani ribye. Marita makwavo wa mufi a ku ka yena, kambe Hosi, sweswi ku fanele ku va na ku nuha, hikuva ku hundzile mune wa masiku a file. Yesu a ku ka yena, xana a ndzi ku byelangi leswaku loko u pfumela u ta vona ku kwetsima ka Xikwembu xana? Ka va loko va susa ribye, kutani Yesu a languta henhla a ku, Tatana, ndza ku khensa hikuva u ndzi yingisile. Mina ndzi swi tivile leswaku masiku hinkwawo wa ndzi yingisa, kambe ndzi vurile swilo leswi hikwalaho ka ntshungu lowu wu yimeke kwala. Wu ta kala wu pfumela leswaku hi wena la ndzi rhumeke. Kute loko a vurile sweswo, a huwelela hi rito leri tlakukeke a ku, Lazaro, humela handle. Kutani mufi a huma, a tsondzeriwile milenge ni mavoko hi malapi, mombo wa yena wu bohiwile hi duku. Yesu a ku ka vona, n'wi tshunxeni leswaku a kota ku muka. Lavo tala exikarhi ka Vayuda lava a va tile ka Mariya loko va vonile leswi Yesu a swi endleke, va pfumela eka yena. Kambe van'wani va vona va ya eka Vafarisi va ya va byela leswi Yesu a swi endleke. Ka va loko vaprista lavakulu ni Vafarisi va vitana huvo ya Sanedri va ku, hi ta endla yini xana leswi munhu loyi a endlaka mahlori layo tala? Loko hi n'wi tshikisa sweswo, hinkwavo va ta pfumela ka yena. Kutani